niyo ndina bachelor of education degree wacha ya linguistics na Gikuyu. So wacha na that thing Progressive Alliance we were about 67 and baba the teaching Progressive Alliance were to banana and I one of them bakin talo mi dia kwenda ari wira yeah right so mwari mora mwaya muno ukathomithia no kona kuna na bauge muno na kwi mwana ungisiro kidogo na kuremerwa ikuwata babange no choka geroka utisikiwe so that constituency ina thina ota county ota isigo mbuga ile singi utiwete na challenge yake ina challenge we lakini tuweta mango those constituencies mpaka antu babera ya kwenu barongi chuka ya mang'ombe kuiyo rungi namba wengi muno ugire kina chaga muji mwanga wetu uyo kumeguru actually antu batharaka babera barongi no ngamutwe murire kini thirikari kuri bende ikagira ntu chawa ya bote nyite ni munde mwikire thirikari ti thirikari gwikirite ti thirikari gwikirite mpaka iri na kwina system iro thitwa kenda rwo rukinyira ko nje uru thoro kuma thochero ka ya waku kana nje te kethima atwikire twatarite turi community twa sasa warakiro atwika facilitate that water we basically what kwenda kwera connectivity ya stima munde tharaka around between 15 na 20%. Actually, kadiko kwa wale putote na sima dharaka kwa ila na about 70%. Sima cha wanganio. Right? Yes. Barabara cha dharaka munde. Tatika barabara ngo kwera ya kumunga tonga kwa di kacha kariga. Utiba ndonge mudharaka ale akarami. Nianga 60. Utili institution ni munde mwana dharaka mbaro au mbako karoke ya likuwa kwa ke baro. Ngo kwanda to. Kini kuna Tharaka University. Isa sawa tu Tharaka University one goro na what have you. Ana nende rajire nanti bakuma gonto bakaya lakini bado kuna challenges. Nonde munde muciari umwete Kisumu. Mwana wetu Tharaka University. Akaya Kenya Myomponi. Akaya kurete. Mbura yurete papoega kana Kenya na Kenya. Akaya chakaria akija kuntugitwa nkararo ketho nkararo yiyukite mwaka Kalumbi. Actually wanago mwana ka report akakinywa rombe difaro. Gugu kana adi ya mara kana adi ya mara ya mara eriku itiko baka ya mara eriku ngombe wenda adi ya chuka nukwego ngoro so system unecho ngiro mwangabe chenje baka we might change wa na to kwenda akuga no kumenya akwenda okwera terere wa ntiro mageteka ngabana ntiro magia senator na ntiro magia senator lakini hiyo ingine watu wacha magia sio no ntiro magia umani rep kigo kile kia MCA no ticho kai MCA lakini hiyo kiengere hiyo mambo wacha tujipange na tiki president wana president no ndombo tie to qualify the only lakini tu ndio 70 kwa ntiro maraisi ntiro mangavana ntiro ba senator ntiro ba MCA na ntiro ba governor rep wende mumange watu wacha katikati yangu tuone kwa to ba ko tukambere no mwanka tuone mtu na thina ngono kurokioronge tumuterie no wata barabangi that is where we are good thank you mheshimiwa wari MCA na tanu nderegete kuigua ndemo ari kwa nderegete kuigua MCA kana assembly ya Tharaka Nithi tunganite riwa labe gatungana ntu ikagita ka budget bithukie budget icoke jumirie inyagarare wasuria assembly ya Tharaka Nithi inyagarite muno wathi mara monthe mari na candidate kare Kembiuki 2027 wathi Tharaka monthe marigit jiji muruara wathi chuka kwena mheshimiwa Kithenji alikuwa Susan Ngugi Mwindu wathi Gaturo tutikumenya ni gutukana ni mitu mheshimiwa Kareke Anita na Njero Anita Mbugaliwe ali mwenu hapa atu na tena hapa atu gwetena kuromba kitu nuko yani wasuria assembly na mheshimiwa no batele kome address obangirite assembly no ate mheshimiwa komenya nto inyagari to kubaite to mekana ndo nteregete kuigwa tugitangaza assembly ya Tharaka Nithi tunganite twariema wewe libo bado nto nteregete komigwa na ya kwere mbugeto mbaka ugathuke therana bakero wa barabarani mumukuru muna kana ugathuke thera untu mutagukeni kwa muiji muna muiji mwene ndemona atuka kuri mbio mwene right wankaromba Tharaka Nithi kukira ngabana karibia maiki mheshimiwa pointi ni mbega muno
Bwanka romba Tharaka Nithi gukurukira mucoro kwa Onesmus Muthoni Njuki gavana Tharaka Nithi gavana Muthoni Njuki athiite kurikia tamu yake ya chiri kweli antu bamunenkera mandate tamu ya mbere tamu ya chiri twende muno Muthoni Njuki atiga legacy atiga mbio legacy kutuka kwamba atigie Tharaka Nithi iri united iri gintu kimwe itena migorogoro ite kuimo mara kuimo chuka kuimo Tharaka kuimo na gutibu kumbe kantu batuika bari gintu kimwe batatongore tu leadership ya Tharaka Nithi kana ya guntu kundie yuma mashinani MCA mtu very critical yes right yeah statement ya MCA ni ukinjira mwako yo kuona rentoro kunango right yeah Uwewa. So Mheshimiwa Njuki na make sure kwamba akoleta MCA pamoja. Ataku maka mtoto chia political affiliations. Wewe bakareke, wewe bagetonga, wewe wangeba chusa ngowe and all these things. Manjoka. Iba joka. Itu twina common. Itu twina yento kile kiyo ndio yeta wechwa. Uwewa. Yeah. Na you know that you need ya nganto ba komenya wago urengania na wangania uthiete rutero na no utia muntu nchombire na muntu ata guthinga ta ukajire kumu moneta thina so niyo nafasi yakwa ndi senator wa Tharaka Nithi by the way mpaka buanu iye no ndo ndatuika senator utaigwa mirengo yakwa ya siasa utaigwa support ngakareke utaigwa support nga Susan Ngugi utaigwa support Jiji utaigwa support nga Muthoni Njuki utaigwa support nga Njoka mbendaga ku create mbicha ya ile wa county na utire musi yakwira gatai mundu akwa Tharaka Nithi ukambe gode mombe go bakendu banga kwe musimbo wa kwe ataya bakari rubiche manioni timu Njoka ye anakwena ntuko na au ntuko mafu wa ulire Mukwego uko ngo ngatana ulira ndo wata muntu okwaria ho ena mwanka umwe asema Uwewa pesa waya mwanka umwe tu nuka leta sembule mianga 10 ndo kuola yo ndi senator uko muntu akechambia kataya achoketie madhari tarimo have been around for many years kaleta sembule nkanoga ukathoka ethera muntu kuria mucio kuthinga takija muraia muraia tu koni mania muntu atenmo mundu no muntu akathingatite inio ndi na president inio koropa projects inio ndi na mambo au inio kware giki inio kurutha giki uthuka ethera muntu MCA ya gathingata muntu fulani ate bakangano akuanga uyu no mujumba 2027 ngoyo no nkania ni muraia kawaida tu wantora na muraia tisa bueria teria manager tisa buchibu bathingata muntu wina kiongo kithuku mento mento kiss mende kwa ni muntu wina mento rwe muthura nantu bakurekeza nafasi utweka MCA bakuthura rukire bakuigwo mujumbe lakini ukathingate kwa thingate muraia tu atarara kinya kuwe aisa bwiri wantura ne MCA uyu nibumpera ngabera na wewe tima tumama makorema joni bondo bego kuruka dinkini kao kana county so wankera Mheshimiwa Gavana kwa heshima kubwa zaidi na watheni county tuchukue kwa tu marengo ni abakareke na ya Susan and what kaita gato ndo tsani ya Kenya mtu karinga na kwa tata akwenda yes Kenya muri kibatira gutuika rotation mara ni yuga ni alina time mwe matigaletie mwe Tharaka ni yugete gwete muri wa Kenya mo yontu utawe la rotation no mpaka mbele mono ati Tharaka o mara and all these things lakini ndio kiato kwenda actually ito kwa sheria cha niti yeah how to know then Tharaka Nithi nengaro 5 billion bilioni itano tuchukue na ndada chia gutwika rotation and what have you no getiki Tharaka kinya mianka 30 ke Tharaka bora mtu yoko nengaro Tharaka na kurutawe wira aida mwaburu munene ro akurekera mochuka akurekera mu mara no do you know mbake mundu ro kuthio karotha barabara yarami right barabara yarami no kuthio kuwa atubaba iri gukirira ntubachuka ro kuthio waka cibitare ta chuka no wa cibitare marimanti karo karotha ntuboge munene uyo mantu mara kenda tuba kwere wenu na rwe ko ba cibitare so we want somebody with network ya kumake sure kwamba akoleta kila mtu wonde on board tito cha rotation na Tharaka na Muchuka na Mara
turene muntu ura wina record tuonete utire muntu no memba ke muntu koromba giteke ngabana tarakani tutaiye kweli ituye njoka bwa yabo tuye njoka mono na ndagani hata university actually wana kinyaka tinya kara kuri wa kinya tarake mundi mudara kora mundu kuwe ena kanyamu njoka actually ando bagatunga mundi gatunga ni wana gatunga marimanta and all these things ishima le antu bena leo kabisa tu kinyaba na kanyamu pa flat pa waka gondo lindari baturoni ndo kwa njoka na kero magisi yake ukwegwa yeah pakareke iba chuo na baruta mara kareko umefanya nini kitongo moruara umefanya nini chuza ningoge umefanya nini kena tukunengera giteke ngwana hii uri kareko mbyuki mantu moro de bari mariko uri mara mantu moro de kitongo de wetarake mariko chuza ngoro de mantu mariko ukwegwa ndo chubu kombera all of a sudden wo arakaraka ero ne watu kire mutungu ya bono utika gavana ati watu wenga wanilo karoda Gugutauda it is not possible. Ndio chakula ndio idimboni. Icho chara tugeta kirikiri na waza taraka. Kirikiri you must have that passion. Nakula matumare ko. Tutumba ko iruta nakula utika ngabana. Yes. Kuri MP na kiege machibona uchoika no tigacokie. Kuri MP Simonde mana mutharakanithi. Na gatuga matho tiruta umane rep. None ko kuona arutete wira muno. Ipatire kiponere. Liki Patrick Monana actually ranti pari garaga na haruta mbecha lakini utima toruta mbecha na taijaga CDF ngwego na tagita ati ya CDF ya kena bro to mero kwa tata ndo tuba kumbira milioni 175 million yeah liki le tiro kono yes paia milioni 175 milioni tarobia ukadi ukona kinya library rapa to wake munde library KMTC ngabarabara and all these things no kwera kwamba muntu uyu mbeya ciake ndi ukinya ndena antu baketata bakona ni rating yakwa ndithe wa county the senator if I were to rate members of parliament barakaniri Patrick Munana ngamunankara 98% yonto you know that you don't Patrick Munana kroda teach yake it's just for posterity icharo na ukana malato na matano ugweba yeah ugodige tero kono no ndio kwa thao siasa ngo rombo ya no woru tutawera no ndumunde no kabichuka Patrick Munana kwa that is my library yana KMTC yakwa ni barabara yakwa eligitu yakwa ndio na waka hospitali ugweba na legweroke kwera kwamba indio senator wa Chuka ya Mang'ombe indio senator wa Mara indio senator wa Tharaka constituency yes so among ndakiru cha kwitha tu Patrick Munana and 98% key performance yes thank you mheshimiwa tuli wakuwe kuri kuthirikiria kuna muntu kumbira nkurie kuna magambo kuna project kule tokiuria cire mocia Chuka gamba Ng'ombe na Mara ikinyete kwa jumla kana no uge chejete no kato kura kato kuthira ministry ya wira ya kuria then one economy yoria wa chokoti katara chu ministry yes good mheshimiwa cheza kura Tharaka cia mujumbe sina mwanki mono ni jega takire ruwa mwaki nikigenda gakawa gikira gikapoa chacha mujumbe Tharaka kama mwanki wa Tharaka constituency mujumbe ino tuna miaka 3 na omuntu mauma njamba ducenge sira omuntu ali mwana na uri mwana uri ku ene ni new senator Tharaka nithi mbere mwana to watana leo ni new city you know kwa dato kwa bingi mwana mpaka kwa muntu alia you know mpaka changu iroto ante baro kuona bakoya manatasi barabara ndio kedera mtu ankoma dikirete odio kedera mtu ankoma barabara ni hapo ndo kale mtu rumi ankoma goro komere chatare mono kuri antu kuona bakenga Tharaka uko baingi mono muntu kedera muntu kenga Tharaka kere ndatu bingi ngi makobamithia ciana makathondeka barabara kwigwa kuthikethia muntu akuthia tukiangirie 10 akira maguta tractor wachwa muntu uyu vechino wina chiwa kuruka gavana wakuruka gavana uyu wina 5 billion atuwo wina mbeca no kombora tractor wakarutha barabara agu tutukula barabara kendo tuka mujumbe wathi wamba maratazi barabara ni atiweka kama president wewe sio inu woti gavana ti senator ti mujumbe ti gike ati wathi wacho thoko iru
we ndio kwina antu baingi muno kinya ba kwina antu bawere kinya itibia muyumbe na haraka bali kinya members of parliament trio bagenda twini wo muraia tu wa kawaida wo kuanga na agua ati wa ruthanga wa karanga what have you kwina mental cases kwina mbio mental cases ticho ke mental cases mpaka kwina antu bera biongo bithu kiongo ke tuke dira muntu era na sibitali by the way na actually kwa nkaromba antu betu bara bathikiritie kuri antu bagiri ku banga bangwa na antu baba bakati bakairwa sibitali bakati bakona kana kwa wena thina ya malaria rukwegwa no nturo yo kajiruta wera cha upereda ubi kapiara kabi number 1 ate sasa wewe ndio nani ate wewe ndio super wewe ndio nani ate captain ate sijui nani wokurukire ngabana wokuruka mujumbe wokuruka everybody mathiko maro thokaya kabare kia pay gokaya manka wono tukura ndatu ni chira thina kiongo kwenda kiongo kithuku bantu ana ukwewa na mudharaka atithia routine mudharaka na tembo soba mtu na kireke mtu kumenya baka kara na toa koromba kura beatoromba kura na madharau beatoromba kura na kabudia ndikera tukoromba ketika seneta Gana kabudia ngabi ataya ngatibwa ngatikara no kura cha tariro ndari garama na kura ngirite tu baba arumana baira kura ngirite 5 no kwewa yo lukuwa rogono so die nago chokete twinu mpaka pa ile tie nago dirutini ni mono marugana mako mariguru mono zaidi kwa mtu akora o ategata tie waris wome wiseneta iseneta kutoka tie waris wome ategata tie sere as wome atito chato ke marimanti so seneta kwa hotu kumetoka ya marimanti so wewe ni seneta namna gani hata kwamba urokomenya no imoraia muntu kwanga na barabarani kabisa na ukoni manyo kija gantu wash na ukera gantu ye kubutako taginya no akotru bizino wa mtu rore ko you just a thief in the streets yes mwamba tu kwamba ukona aende Nairobi kambi hapa na hapo ke baija o ke barodaga kana matobasha ngana maire ye ngopeleka kika ngorutaga kaka mwamba a thief mtu utaomba kupinya kiyoka murutako kuyo mwanakera kujungu usiyoka murutako it just a vagabond mwamba tu akawainda tu the street mwamba wewe katati thirikari ane watabu ngithunga thirikari ni uba kwa rio huu baijaga taka boys o atema tema na rito wenzako bane kaka chirwari wakamata waduke je chiriki chiro kana ndio nasla maasora wewe so ntuwere kuthirutie mpaka watia kumbukira na muriete kwa jina gavana ri those as more governor is my friend mnafanya kazi pamoja and actually governor is appearing before my committee I think next week committee ile ya Sipak yes or next week yeah kuchoka jeshi la county endelea tena yeah mandate report bibi ambacho tumekangetana all these things so governor mchoro wako lakini ndakwenda kwangu na kwa ndes governor wewe awe county assembly no ndio nyota ino bakete mati kwa address county assembly harakani but then ukame address ile nayo kulikire ki I can't why no to boy it's very divided padi wedre baba na kule ndo watakwenda wakiwa senator kule watakwenda kuiwa mjumbe huyu patikwenda kuiwa wiki so I don't want to no padi kedana bakero wa moji utumba kubera njupo gitapora no manga ba member no ba reconcile na mtu akomba kuwatenia harakani county assembly mtu wetu wa mjumbe mtu noe the uno ntwagwa otironga magia senator nona njuke abatere kulitaya mimi sijui njuke ndio atajipanga nona akina kori okuru mwira ate wa borake njuke na other qualifications njuke waro kama kijana hizo wa Kenya maro kama kijana wa ateketia PS maro kama kijana CS maro kama kijana senator maro kama kila kitu kwa kenda prerogative ya Kenya muhimu ni atongoria madhara kanina mutia ngire ni muchema nangaye mutunga na atigari muri kwa president ntewe muchema ni wa Lindas madhara kanina muntu tokuwa rais tewe muntu kwa dharakani tumekutana mahali tuma kwa president na timu turanyoro ngiko wapi na mutenge we are very few actually tukuma kwa rais yugu ona timu turingagirwa ngathukia tukanywe chai tugo kwa president ya twira timu turingagirwa ngathukia ni ground yo yakari twacho karu mashinani nionde wadaumire ngwari na ruto ngochwa thoko ini ngadu mtu kwa redia ntu na mtura ndauma kwa president kupora tragiki atiwa ito kwena ataya ito kwena gavana ito kwena mujumbe ito kwena wina rep to nanto bange vero rido tanto tongole buwe mheshimiwa
Angwenda tuthiria ukurutaga muno kwaria muno kuga project ino imwe ni wa clarify kuga muntu atare tari wenkanto mareta Yes. mari pamwe nike tugaga atiri mukhala mwena akiumpe kire muntu auba kurobera mheshimiwa tukithiria gitigi kia kwena ntethaini kwambi ni deputy president, one man one vote one shilling niko itiko dingi tharakaniti muno lakini kuna gagita akinyete kawa utwika Angapatala gire BBI. with BBI, you know. Walizima rege mimi. You tie na hypocrisy mpaka bwana. You tie na chono. You know, BBI yale mbega muno antu barutanwa. Barutanwa Uhuru Kenyatta Musalia. Musalia wakakata. Luka basi nikane no ngirichi. Day ati one man one vote and all these they bada that you to kwale dai. Na itombe kada ino. Haiwezi kani no that you reach kwenda kuiba na ndo centro. Wagikuyu wa watu atirikuwa kenenga yura mbeca no tunokwenda gusoma iri ya Gikuyu ya centro. Na mwaregire BBI. Yeah, of course. Ndeto cha tikwenda kuweta atu lakini ndeto very selfish. Ndeto very selfish ya kuibenda. Ati nukwigwa. Mpaka meabwenda kuvirutia nuta na gutigaza ndeto ini. Nontu baragire ndeto inu. No ndeto tio kinya barakaniri. Tio kinya gutukuru kungi. Tutiumba kwa Kenya na mego na gutio gitio. Nontu twina namba chiri tukuru ke barabangi. No, that's not possible. Lea nindagara